India Mini ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Akipor barok ni lalong kidukhat jongka parti kongres. Henry menta nadugan ikasni ni lalong kidukhat jongka TMC Trinamool Congress. Trinamool Congress. Te nadugan ikasni ni lalong ke parti ke Batamai. Te ni kum ka Mausen Ram Block. Ni lajit om ya ka parti. Hering ijit ya ubrio. Iba HM Champiang di MLA jongka Mausen Ram constituency. Sausni ilalong UMLA jongka Mausen Ram ilala banon rak shipun ki development hapok ka constituency. Shisnen masun job ilawan rak ki ambulance man ki area hapok ka Mausen Ram block. Ditangani ka ambulance kalala ban pelat imi shipun ki mensim ki bakodor nagi area ki baper ki badon hapok ka Mausen Ram constituency. Kami kalau kau wei ke skim ka bakodor aka jing jungi iwei pa iwei baro. Te nangta kiwei ki development ki bangi yo hapok ka constituency. Ye ya ki mati ki babha ki bamai ila trai baha ya ka constituency baro ka wei. Idon iwei parlok jonga ibaong hila yo ya UMLA babiang ha mong hoot kadai namar balai kami kalau kanuksa ke babha ke bangi yo i bau ni UMLA jongi ulale ya ki kamba ki baphala bar ki kam ki ba penroi ya ke imang ka saklang bat ya ka ya ki development ki baper hapok ka constituency te ni kum ki brio rani ni kum ki dekhat jong ka Mausen Ram constituency menta om bangi jet ya ka parti rengi jet ya ubrio ubala ban trei bah uban wanra ya ki jing mentoi kamtam yang ni upai ba hapok ka constituency te kumba om balai bangi let ban jong han ya TMC kadau kalong ba ka parti kongres lalong kum kaling ka bayat hajrong ka lani hajrong ka duriau kala jangam takadau MLA jungi do bastat ula jomna nakani kaling ka bala jangam bola jomna haka wepat ka parti kenang bangin lajem te mentang islotu bangin lajem nilalat haka jing syangam haka ni ka ling ka bala jangam te tang kini ki kenten ki bakhan ya